Turabasuhuje bakunzi ba KTV News tubahaye ikaze mu makuru yo kuri iki gitondo cyo ku itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2026 na makuru tugiye kurero kwibanda ku ngingo zitandukanye ariko mbere yuko izo ngingo nzigarukaho reka ngusabe ngo wowe udukurikira bana natwe muri aya makuru hanyuma udutiza umwanya tubane kuva ku munota wa mbere kugeza ku wanyuma kugira ngo tukugezeho aya makuru. Turabashimira rero kuba mwumvishe ubusabe bwacu. Muri aya makuru tugiye kwibanda ku kirego cy'abanyamurenge. Abanyamurenge bagize gutya bajyana leta y'igihugu cy'u Burundi mu rukiko. N'urukiko rukomeye cyane. Ibyo nibyo tugiye kuraza kurebera hamwe icyo barimo kurega u Burundi, ese biri buze kumara iki cyangwa bayivuze iki. Turi buze kugaruka kandi kuri 23. 23 igize gutya ishinga leta. Iyo leta ishinze ibimenyetso ibintu biciye amarenga akomeye cyane yuko mu 23 ishinze leta ni ibihe turi buze kubigarukaho. Hanyuma turaza kureba impamvu wahishwe zatumye igihugu cya Afrika y'Epfo cyari kimaze imyaka myinshi renga 20 cyoreza abasirikare mu muryango cyangwa mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ngabo benshi bamenye nka MONUSCO. Kubera iki Afrika y'Epfo ifashe iki cyemezo? Ese iyi mpamvu kikomeye bigenze bite? Ese ubu n'ubugambanyi bwakozwe n'ubugambanyi buteye ubwoba? Byose turi buze kuza kubigarukaho. Nujye kure rero bana natwe muri aya makuru byose turabigufitiye kandi tugiye kubisasanura. Turabana nawe rwose ntugire ikibazo, ingingo zose turi buze kuzigarukaho. Reka rero nkubwire ngo nyemerera nguhe ikaze. Reka nguhe ikaze muri aya makuru mbanze nkubwire yuko abanyamurenge bamaze iminsi bagabwaho ibitero n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane drone zirimo kuraswa. Bakavuga ko harimo iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'iz'igihugu cy'u Burundi, ariko kugeza uyu munsi nta cyari cyakavuzwe nubwo habaye kwamagana gutandukanye ndetse umuryango w'abibumbye ukabimenyeshwa, ariko nta tangazo rituruka mu muryango wa Afrika yunze ubumwe, nta tangazo rifite ahandi hantu riri guturuka rivuga ibijyanye n'ibi bitero birimo kugabwa ku banyamurenge. Ahubwo ikintu usanga none kivugwa ni 23 yamagana ubwo bwicanyi n'abantu bahariya bo mu misozi ya Minembwe ndetse na Fizi ndetse n'abanyamurenge muri rusange bamagana ibyo bitero ndetse bakavuga ko ari ibintu biri kubangamira uburenganzira bwabo ndetse biri kwica abaturage, bigasenya inzu, bigasenya imitungo yabo ndetse n'ibikorwa remezo byose. Rero bakavuga ko ari ibikorwa bibangamiye uburenganzira bwa muntu ndetse kandi bibabaje. Ese nawe waba uri muri bamwe bahora bahangayitse bibazaho bakuru umuvuzi gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera? Wihangayika, igisubizo ndakikuzaniye. Habonetse umuvuzi gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'abakimbirane, kuba baswe n'ibiyobyabwenge namwe mwashyizwe igorora, kubivuza indwara z'amarozi, ibitegano, ibihuhirano, ibigaburano, nyabingi ndetse no gukongora inyatsi. Abatugezeho bo baritangira ubuhamya. Ndashemera muganga gakondo yaramvuye pe by'intangarugero. Najyaga ndyama nkabyuka nkasanga umubiri wanjye wabaye indasagwa. Hari ibintu byazaga bigakubita hejuru y'amabati bigakingura urugi bigasohora abana. Yaratuvuye, ubu tumeze neza. Ndashimira muganga gakondo wamfashije mu burwayi nari mfite mu nda yanjye higaraguragamo ibintu byandyaga, ariko ubu yaramvuye. Sibyo gusa, kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande, impyiko, umutwe udakira ndetse n'umugongo udakira, twabazaniye umuti karabutaka. Dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika mwibaza ko imiti iraza kubageraho, kuko dukorana na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi ku gihe. Banzurori ubundi wandike nimero ikurikira 0785 Kuri ubu rero abanyamurenge bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagize gutya. Abangaba nyine nabagirwa ingaruka n'ihohoterwa rikabije, bagize gutyo bafata icyemezo cyo kwiyambaza urukiko kubera ko barubona nkaho ari cyo kintu cya nyuma bashobora kuba bakora, nkaho ari rwego rwa nyuma bashobora kugana. Urukiko rero bagannye ni urukiko rw'ubutabera rw'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, East African Court of Justice, nirwo rukiko bagannye. Rukaba rero uru rukiko barugannye ngo kugira ngo u Burundi bubazwe uruhare bushinjwa kugira mu bwicanyi bukomeye, ihohoterwa rimaze igihe kirekire, ndetse no kugira gutya bagashyiraho icyo twakwita nko kubuza abantu
amahwemo, kubabuza gutambuka ngo bajye ku masoko, kubabuza gutambuka ngo bajye gushaka imiti yo kwivuza, kubabuza gutambuka ngo urujya n'uruza rubeho ibizwi nka blocus. Ibyo rero nibyo Burundi burimo kuregwa n'abanyamulenge, aho bagiye mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba rushinzwe ubutabera, bakavuga rero yuko ibi bintu Burundi bwakoze no kuvuga ngo ni ubwicanyi bukomeye, ihohoterwa rimaze igihe kirekire, ndetse no gushyiraho iyo blocus, kubabuza uburenganzira bwabo bwo kugenda, bwo gutambuka ngo bagire ahantu berekeza. Nibyo rero aba banyamulenge bavuze yuko ibi bintu byabangamiye bikomeye imibereho myiza y'abaturage b'abasivili mu misozi miremire cyangwa se ahazwi nko muri Haut Plateau. Igihugu cy'u Burundi biriya bintu gishinjwe. Aba banyamulenge bahuye n'ibi byago, no kuvuga ngo bavuze ko bafite ihungabana, bapfushije ababo, badafite uburinzi ndetse n'ububasha, bakavuga rero yuko kubona ubutabera bigomba kuba uburenganzira bwabo, ahubwo atari ibintu bitagakwiye kuba ubuhungiro bwa nyuma baganamo, ahubwo ngo byakagombye kuba uburenganzira bwabo, bagasaba rero ko bahabwa ubutabera. Leta y'u Burundi rero yamaze gushyikiriza urukiko ibisubizo byayo ku birego iri gushinjwa, nk'uko byemejwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General Gaspard Baratuza mu kiganiro yahaye BBC, akavuga yuko ngo u Burundi ngo bwamaze kwiregura cyangwa se bwamaze gutanga icyo buvuga kuri ibi birego bwarezweho n'abo baturage b'abanyamulenge. Ibi bibaye rero mu gihe ihohoterwa n'ibisasu bikomeje kugabwa buri munsi ku basivili b'abanyamulenge, ndetse ikibazo ngo kigihari cyangwa abantu bibaza, ese u Burundi buzacika ubutabera burundu, cyangwa se uru rubanza ruzaba iherezo ry'igihe kirekire cyo kutaryozwa ibyaha mu maso y'abacamanza n'umuryango mpuzamahanga ku gihugu cy'u Burundi? Abantu benshi baribaza, ese koko u Burundi birashoboka yuko bushobora kugira gutya ntiburyozwe ibi bikorwa buri gukora? Nta munsi w'ubusa tutavuga ingabo za FDNB zavuye mu gihugu cy'u Burundi zikerekeza hariya mu burasirazuba bwa Kongo, tukagaragaza amato anyura mu kiyaga cya Tanganyika akagenda bakagera Baraka, hanyuma abandi tukavuga duti bamwe bambutse bari muri Uvira. Aba bose cyane cyane bakazahurira mu mugambi wo kugaba ibitero mu Minembwe. U Burundi kuba rero bugaba ibitero mu Minembwe ntabwo bugenda nk'igihugu. U Burundi buri muri coalition iri mu Burundi, irimo FDLR, umutwe w'iterabwoba FDLR, urimo FRDC, ingabo z'igihugu cy'u Burundi, harimo Wazalendo, ndetse harimo n'abacancuru. Ejo bundi twavugaga Black Water, turibuze no kwigarukaho gato. Abo bangabo bose bahuriye muri coalition. Iyo coalition ihuriye ku cyita rusange cyo kujya guhiga M23 na twirwaneho mu misozi ya Minembwe. Kubera icyo kintu kivuga ngo M23 ngire mu Minembwe niho bagomba kuyikura, byatumye hajyaho ingamba zikomeye zo kujya guhiga iyo M23 na twirwaneho. Leta ya Kongo binyuze muri FARDC bavuga ko M23 iteje ikibazo kubiri hariya mu Minembwe, bityo bashaka kuyikuramo, ariko mu kwererutse bakavuga ngo nta muturage tuzakoraho. Ariko amakuru ejo nibwo Maître Moise Nyarugabo yagaragazaga ko hari nk'iminsi 3 hoherejwe drone 18. Zose izo drone ziraza zikarasa, iyo zirashe zirasa avegroma, nta kwita ngo uyu muturage ngo cyangwa niki, kandi zirasa ahantu hari abaturage cyane. Ukibaza abaturage nibo babapfa, ibikorwa byabo nibyo bisenyuka. Hari insengero basenye, hari zo basahuye, n'ibindi byose byakora abaturage b'abanyamulenge hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma ibyo bikaniyongeraho nanone abakorerwa ihohoterwa rikomeye cyane. Uretse ubwo bwicanyi akaba n'ihohoterwa rikomeye cyane rikorerwa abaturage bo mu bwoko bw'abanyamulenge. Bakavuga rero bati iki ni ikibazo gikomeye cyane. Ibi rero ugiye kubisesengura, kuba u Burundi bwajyanywe hariya mu rukiko, ni ukwereka amahanga yuko hari ikindi gihugu kirimo gukora ibikorwa bitemewe n'amategeko mpuzamahanga mu kindi. Ni ukugira ngo kandi no mu biganiro bizaba, yaba nk'ibiganiro by'umuryango wa Afurika y'Unze Ubumwe, iki kibazo cy'abaturage b'abanyamulenge kizitabweho nk'itsinda runaka ryugarijwe kandi rikugarizwa mu buryo bwarobanuwe. Bifite icyo bivuze. Gufata itsinda runaka bikaba ryo ryibasirwa
n'ibyo bikorwa bifite ikintu bisobanuye ku buryo koko no mu mategeko bishobora kujyana bikageza ku mugambi wa jenoside, kuko n'itsinda runaka ryarobanuwe mu bandi rikaba ririmo rikorerwa ibyo bikorwa nk'ibyo ngibyo, ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu, harimo n'ibikorwa by'ubwicanyi. Kurega igihugu rero cy'u Burundi harimo no kusa naho bakangura amahanga, nyamuneka dore mutazagira ngo turimo turarwana n'igihugu cya Kongo gusa, hariho n'ikindi gihugu cyitwa Burundi. Ejo bundi u Rwanda rwagize gutya rusa naho rwongeye gukangura amaso, rwereka abantu impamvu FDLR ari ikibazo. Ariyo mpamvu uyu munsi niba mujya mubibona, Tshisekedi aragenda yagera Washington akaganira n'abasenateri muri nshinga amategeko n'abadepite, ariko bakazanamo ikintu cyitwa ngo genda ubanze urandure FDLR. Akagenda akajya muri Angola, yamara kujya muri Angola akaganira na Joao Lourenço cyangwa niki na Olusegun Obasanjo na Faure Nyasimbe, bakamubwira batarika ibintu bihari, hari FDLR utararandura, bagakomeza kubimwibutsa. Ubu noneho yatangiye abihakana, ariko uyu munsi noneho aragera muri Amerika bakamwibutsa yuko afite ikibazo cyitwa FDLR atindikiye mu nzu iwe. Yagera muri Angola bakabimwibutsa, ahageze hose barimo baramwibutsa bati ikibazo cya FDLR genda ubanze kirangize. Ntabwo icyo kintu cyari bubeho, ntabwo cyari buvugwe iyo u Rwanda rutaza kugira gutya ngo ufate mezere ruvuge rotoke nta kibazo. Reka twemere ko dufatanya na 23, ariko dufatanya mu by'umutekano, cyane cyane mu kibazo cy'uyu mutwe witwa FDLR. Leta ya Kongo yanze kurekura, ahubwo yemeje gutindikira ndetse no kuyiha intwaro no kuyifasha mu mugambi wayo, ndetse no mu ngengabitekerezo yayo yo gutoteza no kwanga abaturage mu bwoko bw'abatutsi no kubica. U Rwanda rutireho twebwe mu 23, abo ngabo abo muri ubwo bwoko ni bene wabo, kandi natwe ntabwo dushaka ko abantu bagaruka mu Rwanda kongera gukora amahano nk'ayo basize bakoze mu 1994. Niyo mpamvu rero turi gufatanya kugira ngo dukumire iki kibi yuko cyakongera kubaho. Ibyo byakanguye amahanga abona yuko koko FDLR ihari kandi ari ikibazo gikomeye cyane, kurenza uko abantu bajyaga bakavuga ngo n'abasaza imyaka 90 ngo nta kibazo, ariko mujya mubona n'abana bato b'abasore batahuka bavuye muri FDLR bakanyura imutobo. Mujya mubona abagore bakanyura imutobo, mujya mubona abagabo bo bamajigije bakanyura abagabo b'ibikwerere, abagore nibo bamajigije bakanyura imutobo, bakagenda bakajya guhugurwa. Ibyo ngibyo byose ntabwo ari ukuvuga ngo ya narrative yo kumva ngo FDLR ni abantu bashaje iyamaze kurangira. Uyu munsi amahanga yamaze kubona, ariko nyamuneka nubwo Tshisekedi uvuga gutya na gutya, ariko nawe ufite umugogo mu jisho ugomba kubanza kwitokora wowe ubwawe, umugogo witwa FDLR. Byakanguye rero amahanga. Uyu munsi rero no kuba abanyamurenge bagiye muri rukiko biri buze kugira akamaro, kuko hari amahanga biri buze gukangura babwira u Burundi batereko nyamuneka. Biranashyira kandi igitutu kuri Perezida Ndayishimiye nubwo agiye kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ariko hari icyasha birimo kumusiga, ndetse ibingibi abanyamurenge ikibazo cyabo ni nko kugifata bakagishyira ku meza y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe ugiye kuyoborwa na Perezida Ndayishimiye, bateruye ikibazo cy'ihohoterwa n'ubwicanyi abaturage b'abanyamurenge bari gukorerwa, bakimushyize imbere. Ni inenge nyine bamushyize imbere, kandi bashyize n'imbere y'amahanga agomba kubanza kumubwira agakemura. Bingibi rero biratuma n'ubundi bikorwa by'igihugu cy'u Burundi byasaga naho bivugwa gake gusa cyangwa byahishiriwe hariya mu burasirazuba bwa Kongo, ariko uyu munsi abaturage bo ubwabo bihagurukiye kandi amahanga agomba kubireba. Bifite rero umumaro munini cyane, bifite icyo bimaze. Abaturage b'abanyamurenge bakomeje guharanira uburenganzira bwabo no kudakomeza kwicwa n'ingabo z'amahanga. Abarundi barabica bitahire, abacanshuro barabica bitahire, nta numwe uzanabahura n'ubutabera. Niyo mpamvu rero bagomba guhaguruka bakivuganira. Ejo bundi Moise Nyarugabo yaranditse anabyereka anakopiya umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, perezida wa komisiyo yitwa Yusuf Mahamudu, ndetse n'abandi bayobozi babwira ati nyamuneka ibi bintu bishakirwe igisubizo mu maguru mashya. Reka rero tuve kuri iyi nkuru y'abanyamurenge
twongere twigarukire kuri ya nkuru yacu y'umugabo witwa Eric Prince rero uyu nguyu akaba mu by'ukuri twatangaje amakuru tugaragaza yuko uyu mugabo yafashwe. Abantu benshi bakomeza kugenda bihakana, ariko twiyo nkuru turacyayihagazeho yuko uyu mugabo yafashwe. Ndetse n'ubu rwose amakuru aho twayakuye aragaragaza yuko uyu mugabo yafashwe na 23, ariko nijoro nk'uko twabibabwiye hari uburyo bishobora kuba byarabayemo, cyangwa se hari ubwumvikane butandukanye bushobora kuba bwarabayeho kugira ngo ibi ngibi bibeho. Ariko si gihari kuki 23 itashatse ko ijya hanze ngo ivuge yuko imufite. Ni ukuvuga ngo hakurikiye amagambo badasobanutse abantu. Eric Prince ntabwo yafashwe, Eric Prince ntabwo yakishyikirizamo 23, ntabwo yagira gute, ariko ibyo niko biri. Amakuru noneho ubu ngubu ikigezweho abantu baravuga yuko ngo yamaze kurekurwa, yasubiye iwabo, ndetse n'ejo twarabigaragaje ko bishoboka. Ariko uyu mugabo 23 yaramufashe, ariko binyuze mu nzira nyine ejo twababwiye iza kumurekura. Bishoboka yuko yahanyuze gusa we yabasabye inzira kugira ngo yinyurireho, ndetse ngo yagiye amaze no guhindura imyumvire ku cyitwa 23 uko yabafataga n'uko yabumvaga. Noneho ngo yahawe umwanya wo gusobanurirwa impamvu 23 iriho, asobanurirwa impamvu yavutse, asobanurirwa impamvu irimo irwana, yerekwa ibimenyetso byose, ku buryo ngo uyu mugabo ashobora kuzagaruka ahubwo mu yindi sura. Ikiraka yari yarahawe na Amerika, akaba yarajyanye ijambo ryiza bwira Amerika ngo nyamuneka niba mushaka gukorana n'abantu b'abagabo nimukorane na 23, kuko FARDC nta kigenda, nta kintu bazabagezaho. Abantu barango gusa, nta kintu bazabagezaho. Ayo niyo makuru ahari ya impression Eric Prince yatahanye. Rero ni ukuvuga ngo ntabwo 23 yamufashe, baraganiriye niba nibyo n'amakuru yayamukuyemo, ariko byose ikigaragara cyangwa ikizwi nuko uyu mugabo FARDC yashakaga kumwica kugira ngo ibyegeke kuri 23. Ariko aya makuru ngo yarayahawe, ndetse 23 imufasha kumukura mu nzara za FARDC. Uyu mugabo akaba ndetse ngo mu byabaye atarasubiye inzira ya Kinshasa, yabaye nk'abanyabwenge bagiye gusura umwami Yezu akivuka, baburirwa kudasubira inzira yo kwa Herodi. Nawe ngo bishobora kuba byaragenze ubwiyo nkuru, nawe ntasubire kwa Herodi, ahubwo akanyura mu yindi nzira agasubira iwabo akitahira, ariko akajyana inkuru nziza kuri 23, akajyana umutima mwiza, ndetse ngo bishobora kuba byarongereye n'amanota menshi kuri 23 mu rwego mu maso ye, ndetse kubera ko ari n'umuntu uzwi cyane cyangwa uvugana n'abategetsi bakomeye ku isi cyangwa n'abagenga b'isi, bishoboka kuzayigirira akamaro no muri negotiation cyangwa se no muri advance 23 ishobora kuzakora yigira imbere kubera uru rugamba irimo. Hanyuma reka turebe ingingo yacu ikomeye tugezeho. Nibwo mu kanya nibwo nabonye inkuru ivuga yuko umujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru watangiye guhabwa internet ya fibre optique inyura muri Kenya, Uganda ndetse n'u Rwanda. Ikigo gitanga serivisi za internet mu bice binyuranye bya Afrika, Paratus Group, cyatangaje ko cyatangije umuyoboro wa internet yihuta fibre optique uva mu mujyi wa Mombasa ukagera i Goma, Uganda ndetse no mu Rwanda. Paratus yatangaje ko insinga za fibre optique zireshya na kilometero 2,000 ziva ku cyambu cya Mombasa zikagera i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hakazaba rero harimo ububiko bw'amakuru data centers mu mijyi nka Kigali, Kampala na Nairobi. Iki kigo kivuga ko bifasha imijyi zanyuramo
kubona interinete ifite imbaraga yaba ku bigo bisanzwe bitanga serivisi za interinete no ku bakiriya basanzwe bafite ibigo byabo ahantu hanyuranye. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubucuruzi muri Paratus Group Martin Cox yavuze ko iyi interinete izafasha kuzamura urwego rw'ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga muri Afurika y'Iburasirazuba. Ati gushyiraho umuyoboro utekanye kuva ku cyambu kugera i Goma ni uguha amahirwe ibigo bitanga interinete n'ibigo by'ubucuruzi yo kubasha kugera ku ruhando mpuzamahanga. Ati birazamura ubudahangarwa n'imikorere myiza kandi bigafungura andi mahirwe y'ubucuruzi muri Kenya, Uganda, mu Rwanda ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho iyi interinete izagera. Akavuga rero yuko ubusanzwe Paratus Group ikorera mu bihugu byose bya EAC binyuze mu bigo byayo bihanditse nka Paratus Rwanda, Paratus Kenya, Paratus Uganda, ndetse igira imikoranire n'ibigo by'ikoranabuhanga mu itumanaho n'isakaza bumenyi nka Rocket Telecom Uganda na Mavan Telecoms yo muri Kenya. Uretse rero internet yakwirakwije mu bice bitandukanye binyuze muri fibre optique, inatanga internet ikoreshwa na satellite. Iyi nkuru yasamiwe hejuru kubera iki? Mu minsi yashize, ndumva ari mu cyumweru gishize, nibwo twabonye muri Rucuru harimo hamanikwa iminara ya MTN, sosiyete y'Abanyafurika y'Epfo ariko ikorera no mu bihugu duturanye cyangwa harimo no mu Rwanda. Iyi minara yamanikwaga yakemuye ikibazo cy'ihuzanzira cyangwa se connection cyari gihari cyane cyane ari mu burasirazuba bwa Kongo mu bice bya Goma n'ahandi. Icyo kibazo cyavutse, niba mwibuka, leta ya Kongo yakubye itumanaho muri Uvira. Vodacom niyo yakoreshwaga. Maze gukupa itumanaho muri Uvira cyane cyane internet, biza gusa naho bigira ingaruka, dore yuko ububiko bwayo ngo hari ikigo gifite ububiko bwayo kiri hari Goma. Mama 23 yashinjwe kuba ngo yinjiye muri ubwo bubiko ikabidurumbanya, bikaza no kugira ingaruka kuri abo bakiriya. Vodacom yatangaje ko SMS zitagenda, guhamagarana bidakora, ndetse na internet idakora na mobile money bidakora. Nta rindi tangazo twabonye rya Vodacom rivuga yuko service zongeye kuba normal, zasubiye mu buryo. Twararihebye. Ibintu byagumye gutyo. Ibintu bigumye gutyo, bamwe mu basesenguzi bakavuga yuko Mama 23 ishobora kuba yaramenye ko amakuru yayo Vodacom iyatanga Kinshasa, cyangwa ngo Kinshasa ikaba yaramenye ko amakuru yayo abonwa na muri Mama 23 kubera iyo nuza iyo data center yabaga hari Goma. Aho ngaho hajemo kwitana ba mwana. Hamaje kuza kwitana ba mwana hariya, Mama 23 imaze kubona ko niba abantu bafunze amabanki bageze no bagira gutya bagafunga itumanaho, biragaragara ko nabo bafunga n'itumanaho ejo nahanga n'ibingibi dukoresha itumanaho dukoresha ryabo ejo bazarifunga. Nibwo hajemo ingingo yafashwe nko kwishakamo ibisubizo kuri Mama 23, hajya iyo sosiyete itumanaho ya MTN. Uyu munsi Paratus ikorera no mu Rwanda yamaze kugera i Goma. Abavuga rero makuru bakavuga ko Mama 23 yamaze guca amarenga akomeye, cyane cyane ejo bundi ubwo yizihizaga umwaka umwe imaze iyobora umujyi wa Goma. Hamuritswe imihanda, hamurikwa ibindi bikorwa remezo bikomeye kandi birambye, hamurikwa imishinga y'amashanyarazi, hamurikwa n'ibindi byose byakozwe mu gihe cy'umwaka umwe, ko kubona ko ari iyo leta nyine ifite ikintu yakoze cyane cyane mu bijyanye n'ibikorwa remezo. Dore ko Kongo nicyo kintu cya mbere kennye kuruta ibindi ibikorwa remezo. Hahita havuka rero igitekerezo muri opinion public, hazamo igitekerezo ngo Mama 23 yashinze leta cyangwa irimo iritegura leta. Mwibuke ko mu nkuru yacu ibanza twabwiye ko Mama 23 yashaka gufata koridoro yose ya Kivu, za Warikare,
igakomeza ikagenda igafata za Baraka ikagera Karemi, za Lubumbashi, Kisangani ndetse na Katanga. Ariko umuhuza akavuga ati oya mwemuretse iyo koridoro, bagasa naho batangira kugenda gakeya. Uyu munsi urabona ko advancement 23 yari ifite isa naho yagabanutse, byasabwe n'umuhuza kuko yashaka gufata iyo koridoro yose yitwa Kivu, hakazavamo Kivu state. Aho rero nkuko mwibuka hari amakuru avuga ko 23 aha nizafata Tanganyika, izayifata igenda ifate na Maniema, hanyuma ihita isa n'ikora akantu kameze nk'agakorotire gutya, iyo ngibe state yayo. Kuko federalisme nimwe mu ngingo izaganirwaho mu ngingo 6 zisigaye zo mu biganiro bya Doha. Icyo gihe rero nubwo batarafata hose, ariko bafite ubushobozi bwo kuba bahafata bakaba bagera na Kinshasa. Benshi rero bakabihuza no kuvuga ngo 23 irimo iragaragaza ibimenyetso byo gushinga leta. Ibi bijyanye na telecoms ndetse n'ibindi ni ikimenyetso cy'uko 23 iri gushinga leta. Ese koko nibyo? Reka turebe, dusesengura ingingo kandi mu buryo buri buze kumvikana kuri buri wese. No kuvuga ngo guhindura no gushyiraho ibikorwa remezo by'itumanaho ushingiye kuri ya minara twavuze, ndetse no kuba uyu munsi mu mujyi wa Goma hagiye kwinjiramo iyi internet, ntugire ngo ni ibintu biza gusa umuntu ngo yikore gutyo ngo avuge ngo rero ngo reka ninjire no kuri iriya soko. Ni deal ziba zabaye hagati y'abayobora aho hantu ndetse n'iyo company. Nago Paratus ikushanze ukora no muri ya bihugu twavuze arimo n'u Rwanda, uyu munsi yapfuye kwifata gusa ngo igende ijye muri Goma. Ni deal yakozwe n'abarimo kuyobora Goma uyu munsi, gushyiraho rero ibikorwa remezo birambye nk'ibi ngibi cyangwa biteye imbere. Gushyira ibikorwa remezo bya telefone, ejo bundi twanababwiye indi ngingo mugomba kumenya. Hari umuntu wanyungana arambwira ngo muri Kongo guhamagara code ni +243 243, kamenyetso ko guteranya 243. Amakuru harimo 23 ishaka guhindura iyo code mu bice iyobora. Gukuzana itumanaho harimo ingingo imwe, gushaka uburyo yakipinga amakuru yayo kugira ngo atagera cyangwa atinjirirwa na leta ya Kongo, kuko ni yaduye n'abantu babiri bahanganye, kandi amakuru nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi kigomba kurindwa. Ariko ku rundi ruhande rw'abaturage muri rusange, ni ukuvuga ngo ntabwo ibi bintu 23 iri kubikora ku mpanuka. Ibi bisobanura ko aka gace ka Goma cyangwa n'ahandi irimo igenda igeza ibikorwa remezo nk'ibi ari ahantu 23 yamaze kubona ko igomba kuhaba ubuzima burambye. Ntabwo ari yamaze kubona yuko aka gace atari rwigero rume, yamaze kubona ko izakabamo mu buryo burambye, kandi yamaze kubona assurance, irabyizeye neza ko izahaba mu gihe kirambye. Ntabwo ari byindi by'intambara ngo nahafashe ngo ndahita mpava ngo hanyuma ngo njye ahandi. Hoya, birerekana ko 23 yamaze kubona assurance yuko aha hantu izahaba mu buryo burambye. Ariyo mpamvu ubona birirwa bakora imihanda, birirwa bashyiraho amashanyarazi, birirwa bakora ndetse kugeza naho barimo guhindura société de télécommunication. Uyu munsi MTN yagezeyo, Vodacom irasa naho yagiye, nabatangaga internet uyu munsi yaje Platus. Nukuvuga ngo iro mu rwego rwa politike rero ibi ngibi bivuze iki nanone? Nukuvuga ngo 23 irimo irerekana yuko umutekano ufatika amaze kuboneka. No muri discours z'abayobozi bayo muzabyumva uyu munsi, bagaragaza ko abantu bayobora umutekano amaze kuboneka ndetse n'iterambere rihari kurusha handi. Nukuvuga ngo kandi ibikorwa barabikora bizeye ko batazasenyerwa vuba. Bivuga ko 23 irimo gushaka kugaragaza ko igenzura ryayo atari iry'akanya gato, ahubwo ari iry'igihe kirekire. Hanyuma kujya kureba rero
ubundi itumanaho ni inshingano za leta, n'abavuga ngo gushinga leta bafite aho bahera. Gushyira ibikorwa by'itumanaho nk'ibi ngibi ubundi ni inshingano za leta, ntabwo ari iz'umutwe nka 23. Mwarambujije ngo sinzongera kuvuga umutwe w'inyeshyamba, ntabwo ari uw'abarwanyi nka 23. Ni ukuvuga ngo iyo habaye rero ibintu by'itumanaho rimeze gutya rikorana, hakabaho interineti ihamye, hakabaho ubucuruzi bushingiye kuri interineti, itumanaho rihuza abaturage, abayobozi ndetse n'ubucuruzi, ni ukuvuga ngo uba urimo gushyiraho imikorere imeze nk'iya leta mu buryo bufatika. Ni ukuvuga ngo nubwo itatangazwa ku mugaragaro, uba wamaze kwidekarara yuko imikorere yawe ari nk'iya leta. Ni ahantu mutandukaniye. 23 nikiri gukora rero. 23 irimo iragaragaza ko yavuye ku kintu cyo kurwana gusa, ahubwo irimo iranitegura kuyobora abaturage. Irimo iritegura kuba abayobozi, barimo barabyumva ko bagomba kuba abayobozi kuko bayoboye abaturage. Bashyizeho ba guverineri, bashyizeho ba meya, bashyizeho n'abandi. Uyu munsi byarenze kuvuga ngo twarwana, ahubwo noneho byageze mu kuvuga ngo ubu noneho twayobora n'abaturage. 23 iri kwerekana iri kugana. Ni ukuvuga ngo ibi bikorwa remezo ubundi 23 iri kubaka ni ibikorwa remezo bya leta, ntabwo ari iby'ingabo gusa. Ni ukuvuga ngo irimo irakora nka leta, ni ibikorwa bya leta turi kubaka. Ese ibi ngibi byaba bivuze gushinga leta nshya? Ni ukuvuga ngo ibi ngibi kubikora ntabwo ari itangazo rihamya ko wari gushinga leta nshya ku mugaragaro, ariko ni intambwe ikomeye yo kubaka leta. Uku rero gusa naho batera intambwe ikomeye, ni ukuvuga ngo ni nko gushyiraho ubuyobozi bukora nk'ubwa leta nubwo bataremerwa ku mugaragaro. Impamvu 23 iterura ngo ivuge ku mugaragaro, ni ukuvuga ngo iramutse ivuze yuko yifata nka leta, byatera uburakari ku rwego mpuzamahanga. Ntabwo babishaka nonanga kuko baryavuga ngo iyo utarambuka umugezi wirinda gutuka ingona. Uramutse ututse ingona utarambuka umugezi byago ko urabyumva. Ikindi noneho baririnda ko amahanga yabona yuko icyo yarwaniraga ari ugufata ubutaka bwaho biti wabo gusa, bakaba bararwanaga intambara yo kurenganura ababo gusa, cyangwa icyo bita separatisme, kandi ntabwo babyifuza. Ntabwo basa n'abagaragara nkaho hari igice runaka kirobanuye barimo kugira, barimo kurwanira, ahubwo baraninda ko habaye igitutu mpuzamahanga gikomeye. Bakavuga ati bityo rero reka tubanze twubaka ibikorwa remezo, abaturage batumenyere, amahanga azasanga bihari, leta zitandukanye hari none ishobora gushyiraho bazaduha n'abambasaderi hano nka Kongo, nka Kenya yageze kumushyiraho. Ibyo rero urumva yuko ni ibikorwa bikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero hari nuza hari ingero birimo kwerekana, cyangwa hari umurongo 23 urimo gukurikiza iyo ukora ibintu nk'ibi ngibi. No kuvuga ngo nko muri Kosovo hagati y'1999 na 2008, Kosovo nawe byagenze gutya. Ubuyobozi bwabanje kubaka hanyuma bwemerwa nyuma. Kosovo yabanje kugenzurwa n'ingabo za NATO, ariko nyuma haje gushyirwaho itumanaho rikora, hashyirwaho imiyoborere y'abaturage, hashyirwaho polisi n'ubucuruzi. Urumva, hanyuma Serbia yari gifata nk'igice cyayo ku mpapuro, ariko Kosovo mu by'ukuri yaramaze kugaragara yuko byanze bikunze izigenga. Kosovo rero yabaye icyo bita leta de facto imyaka 9, isa naho itaremerwa ariko yikora nka leta. Hanyuma kwigenga byatangajwe nyuma. Isaniro bifitanye n'ibi bya 23 n'ibyabaye muri Kosovo. Gushyiraho itumanaho ni intambwe ya mbere yo kubaka ubuzima busanzwe bw'abaturage nyine cyangwa n'ibindi. Ikindi nuguhindura ibyo abantu babonaga ni nyeshyamba n'abarwanyi n'icyabwo n'ugatangira kumera nk'umuntu w'umuyobozi. Reka tuze turebe urundi rugero nka Sudani y'Epfo, niho biheruka. Sudani y'Epfo byatangiye kuba muri 2005 kugeza 2011, ubuyobozi kaza kubona na referendum, ariko noneho icyo gihe SPLM yagenzuraga amajyepfo ya Sudani imyaka myinshi, nawe yarabanje ishyira ibikorwa by'itumanaho, ishyiraho ubuyobozi, ishyiraho imipaka n'imisoro. 23 ibyo ngibyo byamaze kubikora mu byibuke. Hakozwe amasezerano ya CPA, referendum iraba, kwigenga biza kwemerwa. Icy'ingenzi rero ni ukuvuga ngo 23 isano bifitanye ibiganiro bya Rwanda cyangwa se n'ahandi
bishobora kuba imvano yo kwemera imiterere n'ubundi yamaze kujyaho, ariko noneho ni ukuvuga ngo ni nko gusa naho bashobora kuvuga bati nta kibazo wenda ntibe leta, ariko icyo gihe urumva ko hamaze kwemerwa ku rwego mpuzamahanga ko aho hantu hamaze kujya mu buzima busanzwe, nta kintu kiri buze guhinduka. Kwa kundi bavuga ngo 23 ngivemo ngo igire gute, icyo gihe izo mvugo zizaba zamaze kurangira, zizaba zamaze kuvaho, noneho 23 yarastabilije ubuzima hariya, hanyuma itangira ivuga ibindi ariko ifite ahiri atari ugusubira mu birunga. Hanyuma rero turebe ikindi kintu, umwanzuro twafata ukomeye, ntabwo 23 leta yayo iratangazwa ariko yatangiye gukora. Ibi rero ni ukuvuga ngo rero hari ikintu ugendeye kuri ibyo gushyira ibikorwa remezo by'itumanaho, hari ikintu wakwemeza ko byanze bikunze kirimo gucama amarenga mu minsi iri imbere gishobora kuzaba. Reka rero twigire ku nkuru yacu ya nyuma tunasoza, tugenda turebe igihugu cya Afurika y'Epfo cyageze gutya gitangaza ko kigiye gukura ingabo muri MONUSCO. Ni ingabo zari zimaze imyaka myinshi ziri muri ubu butumwa. Hanyuma rero ariko iyo ugiye kureba, ntabwo muri Afurika y'Epfo bafite ibibazo by'ingengo y'imari, ibyo ngibyo birumvikana, bakabafite bakavuga yuko hari n'umunaniro igisirikare gifite kubera kumara igihe muri ibyo bikorwa, ndetse ariko hari n'impinduka za politiki imbere mu gihugu zisa naho zabigizemo uruhare. Ariko ibingibi byose nubwo bifite ukuri runaka, hari izindi mpamvu za politiki ndetse n'impamvu z'ubukungu zisa naho zihishe inyuma y'iki cyemezo cya Afurika y'Epfo cyo kuva muri izi ngabo za MONUSCO, kuko Afurika y'Epfo ngo imaze kohereza abasirikare hagati ya 700 na 800 muri Kongo mu myaka hafi 30. Cyane cyane Afurika y'Epfo ikaba yarabaga mu mutwe wihariye wa MONUSCO ugira uruhare mu bikorwa by'intambara witwa Force Intervention Brigade FIB. Uku rero koherezwa kw'ingabo kwanajyaniranye uko zoherezwaga muri Kongo byanajyaniraga n'imbaraga zihoro z'abanyapolitike n'abacuruzi bo muri Afurika y'Epfo, kugeraho muri Afurika y'Epfo kohereza ingabo byari bifite icyo bisobanuye ku gusahura umutungo wa kamere w'amabuye y'agaciro yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ukuvuga ngo rero hari icyo bivuze ko Afurika y'Epfo uyu munsi yakuye y'ingabo. Ikintu cya mbere biragaragaza isenyuka rya system yari isanzwe y'uburyo binyuze muri MONUSCO ibihugu byibaga amabuye cyangwa byasahuraga ubutunzi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu munsi igihugu cya Afurika y'Epfo impamvu ya mbere cyamaze kubona yuko ubwo buryo burenformel cyasahuragamo amabuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa n'undi mutungo bitagishobotse, bitewe nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwinjira zifata MONUSCO gutya mu kiganza cyazo, ku buryo uyu munsi MONUSCO nta yindi nyungu ishobora gukorera itari inyungu ya Amerika. Iby'ibihugu byoherezaga ingabo byagiraga gutyo ugasanga buri gihugu cyohereje ingabo, ariko hari icyo n'ubundi kizakuraho kirimo gusahura binyuze muri izo ngabo zacyo ziri aho ngaho, kuko MONUSCO akenshi na kenshi hari abavuga ngo wasangaga ngo yikorera akazi ko kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro no kurinda umutekano w'abaturage. Ibyo rero uyu munsi ntabwo bigikunda, ntabwo bigishoboka, kuko niyo bajya no kurinda ibirombe bazarinda ibirombe by'abanyamerika. Umunyafurika y'Epfo rero yabirebye aravuga ati n'ubundi kubw'inyungu twakuraga muri Kongo ntabwo zigihari, kubw'iyo mpamvu reka dutahe. Iyo niyo mpamvu ya mbere yakuye Afurika y'Epfo hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi wareba, ubundi ingabo za Afurika y'Epfo zakundaga kuba mu ntara zikungahaye ku mabuye y'agaciro, Kivu y'Epfo, Kivu ya Ruguru, ndetse n'ibice bimwe by'intara ya Ituri ahaboneka zahabu, Korota, Gasegereti ndetse na Cuivre. Iperereza rero ryagaragaje ko ibice bimwe byo muri FIB hariya nyine Force Intervention Brigade ya MONUSCO, iyo FIB niyo yafashaga ibihugu kunyereza amabuye y'agaciro. Niyo mpamvu Afurika y'Epfo yagiye muri iyi unity bakayatwara mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bitwikiriye izina ryo kubungabunga amahoro. Njye narabibonye, nabonye ibifaru bibiri bya MONUSCO byagize gutya bikora accident, aho kugira ngo uhaboneke ikindi kirimo imbere hagwa
udufuka tw'amabuye y'agaciro ibyo bifaro byari bijyanye. Buriya n'ikindi kintu gisa naho cyagoye Afurika y'Epfo ikohereza n'ingabo muri SADC zingana kuriya mu byibuke niyo yari ifite abasirikare benshi muri SADC, ni ukugira ngo uyu mugati wayo ikomeze usige bleba, ni ukugira ngo iwusigasire. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu wabonye Afurika y'Epfo ikora ibishoboka byose ikohereza abasirikare muri SADC kugira ngo M23 itaza gufata cyane cyane Kirombe barwanagaho cyari Kirombe cya Rubaya baragifatanwa, noneho barwana kugira ngo Goma idafatwa, kuko buriya nuko M23 ngo habayeho intervention mpuzamahanga, ariko muri MONUSCO Kongo hariya ngo hari amabuye y'agaciro atangiye kwatorera uruhumbu kuko babuze aho bayacisha ngo bayatware mu bihugu byabo. Ikibuga cya Goma ni nimwe mu mpamvu ituma M23 idafungura ikibuga cya Goma. Nuko ibizi ko ikibuga cy'indege cya Goma ikintu cyakoraga byari umva MONUSCO yari iri hariya ijya kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro bagacukura, ikaza Abanyafurika y'Epfo turatwara ibi, abandi turatwara ibi, abandi turatwara ibi, abandi turatwara ibi, abandi turatwara ibi, hanyuma bakohereza iwabo. Uyu munsi ikibuga cy'indege cya Goma ntabwo bigishoboka. Umunyafurika y'Epfo yarategereje yuko ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa kugira ngo arebe ko niba ari utwo yazongera kwiba, abona wapi. Ashakisha inzira zose abona nta rimwe ishoboka. Ibihugu bimwe rero bindi biri muri MONUSCO nabyo byatangiye gusa naho ngo bicika intege bitewe nuko bitakibona uburyo byiba ngo binasahure. Nicyo gikuye Afurika y'Epfo hariya muri MONUSCO. M23 yabubikiye imbehe, ntabwo bakibona ukuntu basahura ngo bajyane ayo mabuye y'agaciro, korota, gasegerite, kuivre na zahabu. Ntabwo bakibona ukuntu babigenza. Ibyo rero nibyo birakaje Perezida Cyril Ramaphosa, ndetse ngo hari n'igitutu mbere mu gihugu bamubwira bati ingabo zacu ziracyamara hariya, ikiko cyazijyanye ntacyo umunsi bakirimo kubonamo. Bimeze bite? Bimeze bite wazanye wagaruye ingabo zacu? Ni dosiye nini cyane numva twazongera tukanaganiraho, ntabafasha umwanya wanyu munini kubera ko mugomba kumva amakuru hanyuma mukajya no mu kazi kanyu kabatunga buri munsi. Ariko iyi dosiye muzambabarire rwose tuyigarukeho, tuyisesengure mu buryo bwose, mbere ku buryo Afurika y'Epfo yakuye ingabo hariya muri Kongo ataruka amahoro yagarutse cyangwa iki, ahubwo ntihagire uwo babeshya ngo Goma ngo hagarutse amahoro ngo byajya. Oya, MONUSCO iracyafite mandate, ariko muri iki gihembwe cya mbere nibwo ingabo nyinshi za Afurika y'Epfo zitangira gutaha, no mu cya kabiri bizashoboka ko zaba zashizeyo. Ariko ikibiteye isahane yabo yarubitswe. Isahane ya Afurika y'Epfo muri MONUSCO yarubitswe, niyo mpamvu perezida agize umujinya acyura ingabo ze. Tuzabireba turebe buryo n'uyu mugabo uyobora CAF Patrice Motsepe nawe ari mu bantu bakijijwe n'amabuye y'agaciro muri Kongo, kuko ngira ngo nuva niba ari mushiki we yarongowe na Perezida Cyril Ramaphosa. Tuzabireba byose mbereke uburyo ibyo bintu byose bihagaze. Ari nacyo kintu kirakaje Afurika y'Epfo ikora abasirikare bayo hariya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mumbabarire eji inkuru nako uyu munsi nko mu yandi masaha iyi nkuru tuze gukomeza tuyiganireho kugira ngo musobanukirwe neza, hatazagira umuntu babeshya ngo abantu ngo bari muri MONUSCO ngo barimo kubungabunga amahoro, kandi bazanye igikapu bagomba kuzajya bapakiramo amabuye bakohereza iwabo. Reka rero tubashimire, tubifurize kuza kugira umunsi mwiza. Muri bujye muri comment ni mwabishimye, turi buze kuyibagezaho rwose nta kibazo gihari, inkuru turayifite.